mayam bukurumjeri impact TV na paring na sindokchari ba KHANGMINASHI MANIPUR thoramasibu mijeng tabiriba mayam punmakpu hanmakada taram nokchari ngasi su mayam gi damakta yamna akhanna ba topic amaga loinena yamna akhanna misrak amakhakne ngasi ekhoina pudrun lakchari base body building gi atop score amakhak oiriba khogi natural body building gi matangdani ngasi ekhoina mayam punna khangmina jagadori base guest simyana tindab laitana saktak chege handakta pangthokhiba ekhogi INBA India Nationals 2024 Men's Physique Overall Championship pangthokhiba matamsida ekhogi overall winner oibutana tana ekhogi pro part amakhaksu phangwikhiba adugumba national bodybuilder amakhakani ngasi una jagadori basi gasasi miyamda saktak chige. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. BRIBASIL Yanglem. BRIBASIL, welcome to the show. Thank you. BRIBASIL yamna sun nungaizai haiba tare handaki 2024 mamangi chahi haiba tare ko sigi sida koina pangthokhiba kogi INBA India National Championship haiba tare sigi sasu BRIBASIL gi kogi achievements yamna chawba achievement am kak phangi ba haiba tare ko sigi damta impact tv gi mai kai degi so congratulations haizage. Apart from that 2024 say BRIBASIL gi oina karamba makhal gi chahi oigi adugi matang do hana ebi 2024 je mix up ne nungai ba plus nungai to mayam ma adamaina tawgi haidar ado apart from that khogi 2024 gi oina ko habdi BRIBASIL gi oina BRIBASIL gi career da adagi BRIBASIL gi life ta haibtare ko kwaidagi chaw gi achievements di kai ne oine ne khani handaki sigi achievements gi oidora atopa kai le bi de mata achievement sigi is one of the biggest achievement ne do ICN gi gawa super show gi overall winner wa gi do adu mas gi one of the biggest achievement ne haijani ani yamsu nungaizai ko BRIBASIL aduga khogi sigi handaki khogi INBA India National 2024 Men's Physique se sigi championship se se kamai tawbuno sigi matang se BRIBASIL na thengna biraki experiences haibadare ko because yamna kai hagadi macha masu gi championship ti oibna tabrina haibadare different parts of the country dagi la akanda mana compete tawbage gumo championship ama kaksu oibra na khalle ko sigi matang se kai fangbige the haibi INBA je moi America rongi federation ne ado India da lakpa che kuire do function fazana di tau da bai dare bana kuina du moi national championship ne ko handa ki 2024 gi keno pangthok ki da ado more than like 200 plus computer ne country gi thok koi atopa gi yaw da ma le ko adu maina ado men physique na category ohum thok na khai de class A B C haraga according to my height kana bi matung in ko aina class A da ta then the men physique na just 40 computer dang way compared to ICN khadi handare si INBA na ko the mind to ne adu level pub na idu pro card adu da phangak pangam ne haidare adu competition sigi oina bodybuilding or classic physics yawe or women kai ko adu top sigi category sinda pro card se kam da na provide to dia moi kai na have the like just ki some mid pen da bai gadra ado just khangde aingonda adumaina level phabana competition dugi oina men physics class ka tangi oina ai khatang oina proka che phangak pane haida handa ki competition gi yam sunu ngai ta ja matam da ro sigi matang se ha tare ko akoina mamang da su BRIBASIL ga ai ge episode ama khak su lai ge ha tare sin adna atop impact tv gi talk show ama khak ta su oi gi ha ta before chahi khara gi mamang da or ma BRIBASIL na han ba pro card phang gi matang da adig matang da su BRIBASIL na pro card ki matang se akoida sandop na tak pi ki bane ha tare handa ki sna BRIBASIL gi oina anirak shu ba pro card oram ga da ma ha tare sigi matang se ma gi pro card ama khak natural body builder ama khak na
pro card haidana khoi khwai de gi chawba khoi gi achievement ama khakne so haije gi pro card phang ba se ko sigi se khoi natural body builder amana mage kari criteria da khoi na follow tawra kan da pro card se phang do in have adi matang so habi pro card se akhoi na body building hairaga classic physics se body building gi makha da sing do ne or main physics se body building gi makha sing do ne and open body building ham nupi jo mayam lai gre ko mana category am ga magi judging criteria je ambong mande body building should be like this main physics should be like this ha phang seng ba shoulder to keno adu ratio ko de classic physics na sumaina taw adum ne vacuum compulsory oi si post ngai si tawe haba post ru ambok mande ko adugi matung inna haidare main physics haraga adum muscular hekta oire khwang di kya seng da haidare adum main physics ne tholok padi yaroi ko adumaina example adu da oiraga magi judging criteria do khoi demand tawri badu judging na ado akoina category di matungine body do hadi perfection mak ta drasu yam near oina haidare adumaina platform competition gi stage ta pukhalak padaneba just na tawtu je maina haidare yam sunu ngai ta ja matam da ado sigi khoi gi INBA sigi handaki championship se haidare go BRIBASIL sigi se khoi gi natural body builder khaktamaki adumaina categorize tawbra mane natural body building khatangi da mangto oiba federation haidare ado INBA na America rongi kan oi dune ko ICN ju natural khatangi ni adu moina Australia rongi oiba okay have the different country mogi places of origin haidare talking about khoi gi natural body builder khoi gi body building have se cuz aina singa sai haje give da khoi gi body building da khoi gi anong bas ko ma khakne adumaina oi gi sai da much healthier way I should say ko sigi matang se you are also the flag bearer of popularizing natural bodybuilding in Manipur haidare BRIBASIL ga khoi gi unajeri ga matang se haidare what is natural bodybuilding have the BRIBASIL adam khana tapyo khangminashi Manipur gi topic amaka oi se sigi se ko natural bodybuilding je keno ne absence of PD haidare adu ko tane adu chaba diet adu gi training manai chamane kesu kenable like tebo and absence of PD khatang ne ba adu ko tane okay so like adu betara ga dekho gi chaba kesu kenable de khote have tare ko have the adu na hire bani na have the akoina su khangjaba mu khak lei have tare ko have the bodies are not only made in the gym but bodies are also made in the kitchen and the khang hai tare adu sigi matang se the as a natural bodybuilder mo hoina what is your normal diet normally looks like adu matang okay agi mingu de manaroi even like net to natural bodybuilding two natural bodybuilding competitor ani jibok ta saba manaroi body type mo mante ba enhance ti tokro even natural ani jibok ta manaroi ko mai wangba or magi body weight like adudagi muscle mass khenami matungina magi calorie khenara kani and protein intake khenara kani ade magi kramba thabak tawi like active boy thabak taw like leidana like ai gym halu aga mi je kana gumba awa thabak like hajira su sale khalo example amana office ta phami khalo adudi calorie khenna dam ni compulsory exactly aduna adumaina adui matung inna sabe jam khenna ha adubu ai gi oina di just adum as a carbohydrate source adum chaganum jai ko si ko ai yam expensive food ta kaisu best orga ai kano tawde ngamju ada side of fangi wadum chicken breast ada yerum ko ada adu ngata ne and supplement dum sinai diet na adom da like chicken breast yerum ada chak lafoi the tawi je sangom ko adu supplement de dum mayam sinai je dum wadana ben taw da bai dare brand khaju lai moi sinaba ya da bai dare pre workout or something even fat burner ko fat burner je mi dum sinai ado ai jo handa ki sinai maram de ai je handa khong sokhi bai dare saram dai je ai khong walk to wa ya gi je ai sok pa je accident ni ko sana dan te sana ba ga de ko yam section na sana jam ni sok ta na ba na lai fa no ji bo ki de sana ba sima so ya di sung lai lai te ai sam sak thong na gi so kuin sana je gari accident sokhim adu aina calorie burn to de khane ba leg sana ba san da bu je aina accident nangaro na I for the first time in my life fat burner ja si condition ha mo sneba I within sana like more than 10 years kuma sure na mana adu ju yam yenga kup ko yam ba singa tana if you dry out ju sabe ade ben like example component ni ko mana fat burner ju to yenga sineba ko di ben to da ba even pre workout to now de adum
पोचे फै हाइना भाइरग मिक्स अदुम तौबो यावेबा अदुसु येंगा थै खै इवन प्रोटीन जो गारे गामेन तादबा पोते फ्री द फ्री जु सादे हाबमने माइना प्रोटीन द जु खर खल्लग चाइ हंगवाइ कैसु नतबदा टेस्ट तौदा यादि सोप सोना गदब थावने को माइना दुम मयाम सिनाइबा सप्लीमेंट दुम क्रेटिन बीसी दुम प्रोटीन दुम सिनाइ प्री वर्क सिनाइ अदुमाइना हाइदार talking about the test nahan mamang da aiga sigi conversation je tawdunga mamang da BRIBASIL ga aiga telephonic conversation ama khakta aina content khara thaviro na ha ma tawda BRIBASIL na khogi certificate ama khak thabirak pagi matang da handak sigi INBA sigi certificate ama khak ne tharak haibi gi matam do adu BRIBASIL na aingona takpi gi bese sigi se khogi INBA se championship se loi gi vatar ga so there are certain tests required that you have to be certified for that competition and mine high big ko ada kari test ke to we have the sigi se magi level of authenticity adu do maintain tong no bagi de magta have tare ke test to gi BRIBASIL gi matang da yes urine test katang ne adaga some federation like WNBF the polygraph testing bok to we adaga ICN ju kano urine da we adaga polygraph se aigmon de thengna de to bo mi ju awe hai ko depend on kano da lai aduga polygraph di far once kano to already adu urine da sometimes nang lit chi ju dum yai adu blood ta ju lit pa wani adu maina hai dare aduga certificate che koi natural show ayam ba ko maina katang gyan ta ba masang nai ba di khudak certificate chu pi de sengna ai ge aduga after koi wada da tha du ne ba koi urine or blood to re ko adu thara matung da pass tor matung da ai gi certificate che online da mai thar ka ni ko aduga ai nahan ju status da thak cash price ko na lai ba okay yeah after you have after they certified you cash price ko nong la mai na lai ko adu ne ai jen ya no sunu ngai se have the seen as ko level of authenticity do sigi competition se kya yam authentic oi na tag oi de have se sigi sna sunu masak tak chere have that ya no sunu ngai je BRIBASIL makha da na no hang jading was I think it's internet sensation question have that it's a lot of questions ko gi body building the changura mi mayam sing the of course makhoi this is without adum lai ba khangba atra khangda ba amasung it's a topic of debate have that natural bodybuilders mayam say we call it that neti and when haina mayam say that magi su misconception mayam khak lai hai that natural bodybuilder ne haina thola kan as thaja de da kamai natural oiram gadoi no ga haiba ge adum misconception mayam khak su lai dana ko sigi KHANGMINASHI MANIPUR ge tanja se lower kan se haiba tare ko kamai tor kan how are you going to clarify that there is another scope of bodybuilding that's called as a natural bodybuilding which you're clean have it adigi matang have you regarding the neti kaini mayam na es thaja da do natural mane achieve to ko yar bane kot brane naturally koi like 20 inch bicep ti kesu achieve to ko yar ba othok tam ne ko ado conditioning di koi fana dum yam far na like single body fat percentage yam low na koi naturally achieve to ko yar but size di wagani haidare namjungam na de point saw the like 17 inch bicep or something like the meaning wang mi tung the biceps ju mana ponde ado like monster man the physique ti kachu achieve to ya ngamoi ko naturally adu bu but lin when aesthetic na leidana yam saw de adu de achieve to ngamai do conditioning di even glute muscle bak thok ngam me like naturally yeah ado size am saw the way one ko ado mayam mari glute muscle bak thue or c muscle thue c da sing dang na sing li thue kam natural thue yeah ado mayam na khang da bai ne sana baje or kamai sa ni fa khang kan da di khang da ga ta na si ai da mayam daw le ga jang bi ro ai da ado khang na da bai ne ba smai to ya bra ne kan adum moi ne hek pok mit sana he ko mit mang da eating at some u bi ko surrounding du ga mai na yam ba mai khan ba ne ko adagi hoziki generations ne so internet hype am khak lei gi ba se internet phone na bok tong na re ko ri pi di sin no mo phum ja na ko then my platform so lei gas price ki condition adagi sina bi matam ju si matam yare ha ba matam ha bam lei natural potential jo boost to le matung da sin na haning ai da re aduna ju he na longevity do hen ke ni aduga leidana yam har thok ta aduga natural gi su competition mayam le even pro so da ko imana ban da manga na phangi je like 75000 when as a cash price na oof money ya me ko ade WNBF Dubai da ga se cash price am ya me naturally competition amateur show that pesa am phang de seng na ye amateur means like ngang khara nawi na do pro card phang matung da pro show da ga di pesa ji am chaw re hai da aduna scope se yam chaw we aduga
thazadaba du naturally body accept to way yadi dumadi yadi yai dum thazabidaga di afaba ko sama dum tanabiu like natural gi dum leibane mayam mo kon nowadays you included ko ju natre yam leibane adum accept to ga ni haidare yam sunu ngai taza matam da haibidi akoina of course akoina workout or matam da effort hadrak matam da you have to work extra from have the enhanced to the gi the extra the work to do ni cha bu so extra and work to ka do ni chara ka do ni natra but yet still everything is achievable haibine but akoi gi yam na monstrous body da have the enhanced ko chap man naturally level da thangalo have the impossible oi ga ne natra yam nungai taza matam da sigi win so anob score ma ka oina or pas haiba tare ko have the pamzadaba mi sing that oi target sidasu possible oi haibagi akoi finest examples ai gi mit mang se ling se laga lei bi ni hai tar hojik se yam sunu ngai ta matam apart from this aina birbasal gi matang ta matam that it's really nice looking at your biodata that you have sent me birbasal gi matang da koina biodata resume hai tar engol sim thar matam da koina paza matam da yam nungai ba makak su oi ba hai tar sigi matang se haibiyo birbasal gi educational qualifications se kai bo tambiri like kari sex scope ta chatpiri hojik phokse da matang hai Master of Physical Education and Sports Science. MU do lusin jare master. Ado kata kena dia tahu dre. Of course, but master of the physical education, the master of the lusin level. Greatest achievement hai bata. Birbasal na hojik sanction biriba akoi gi kena line siga se am chana hai bata re ko have the physical education the master lor hai se akoi different body anatomies the gi hora kana koi tongan mong da koi loina mak learn tor starting from the basic something ho basic ai da nutrition and something Yeah, so ngai jeta zama tamda. Ada birbasal aina makhata na mo hangjaning base. Birbasal, what's the best part of being a natural bodybuilder for you? Best part se tumbai nuai, chaba nuai, and no stress. Like hangde. Haksang the effect kem laite seng nai haji bokta still look like sahi jai loti lo lage do. Young oi ya da sak look se. Yeah, that's the best part of being a natural bodybuilder. Apart from that, I neti oi bise. Sige se birbasal akoi sports se chang bahai se akoi sports ke scope se sanar kumatam se akoi so we also look for career haitar. Career se not only akoi gym na katang loshim na tabi akoi there are certain akoi government ki level da fa bo akoi tongan ba thabak mayam phangnari hazu tongnari haibata bodybuilder mayam ka akoi service se laiba mayam ka glari haitar. Ado natural oi bisna कोई सिगुम्बा careers चंगबा मतम ददी हाबे तारे को क्या मुके हमना मंगोंदा कानै हाबे natural federation in the computer गदि होय recognize तवी तो दे हारा government gi dei kya di thaja de adubu IBB Olympia da thoi sing government thabak ti ka tana de na phang deu ka chung tok tok deu ka ka su ha adumaina koina professional level la ga government thabaki or adugi yanga roiba IBB pro sing government thabam bu keno tok deba adu naturally we can achieve IBB pro 2 jo weather na Olympia mana BN weather Olympia haina ju level natural gi koi inja da yo 3 asom da yo gre asom da phajana pangthoi ai da adumaina like mo ju case price ka mana paisa rom da lak tu neba adu aina haijaba do natural gi kaisu government gi di thodok ba thabai ingang gi mari kem lai nazade lai na ram du su mande ai khang da be lai na bu zai ai khang di khang dre lai di lai na den khale aduga aina je panjara mo do world class ki platform da thoi ba IBB pro sing je government thabak ki damakta adu da platform da lak na te of course yeah have the adugi sana baduna heart and soul or kan da changal pone yes price adu su am na keno tawre ai de sorry IBB like Olympia like guest prize ki damakta ne keno to computer on tong re je guest prize am chawe ko natural da join sa ja guest prize am chawe a da ka to je gan tai ko ya no ngai ta jam tam bebas anoba scope ma khak dai ta koi na tam jara ko tam da bebas wari sham no ngai ri ko marex the break ma cham tang no minus break ki matung da bebas ga no ngai wari watai ga lorena miyam gi damakta khangminashi manipur hanjar ki ge impact tv bu meeting ta dra lebi Ikigai Fitness Hub, a unique fitness gym where you will be provided with group exercise classes, group personal training, and an unlimited access to our state-of-the-art gym facilities. Come, be a part of Ikigai Fitness Hub at Akampat Singjume Komba Road near Eastern Ideal High School. Ikigai Fitness Hub, where fitness comes naturally. Mahapapi! Yeah, me masak kangdam saradana
Noi ponmak ising manung sida pulap namjilura. Ha? Pulap namjilero. Ibungo yaimani da sidia. Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hen tana kharaba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari. Zagat asina kunti gi matik magun khangnanaba thawoina sinba oiba tai. Areba pot hapko aiba yumbugi bai kadu tajarabani imung duna leiramba pot chai makai loina lobudi yarabani adumaku madusu nasana tawjaramde palibango. Bhimna kanana sariba kuntina kanana sariba Arjun sariba sina kanaba oirigaba pumnamak mitmang da thamduna anoba mahawa makudol tamjagadabani. Na paijarba jeng kuba mase prithi mata ai mai be magi thakta sai thok jage. Yengo nangi namang da bhagabana putigom pambigi masakoi na leplare namit pangkog lo kunti yengo kunti. Laibak pukpun namit kuding namidang waram pung taruk taba matam na sandok jagadaba amade matang ginamit yumsakay siya namit kinong tilpung amataba kudingi repeat telecast taw jagador betawramase sungsoy soy dana sandok jaragani soy dana magmiyang tabiyo Impact Entertainment Channel da Mahabharat ki wari paring. Breaking matungda mayam taram nokchari BRIBASIL YANGLEM ga wari makhata jage BRIBASIL breaking among the we talk about natural bodybuilding gi matang da BRIBASIL gi isa gi matang da main tor kan da wari mayam sanai gri haidai BRIBASIL makhata na ina mu khangjaning buse khoi gi BRIBASIL you have a lot of potential haidai naturally hazik foba sai heavy gi da chahi tara muk haibatar sigi bodybuilding gi lines and main changbi ini haibatar you still managed to become neti at this age haidai at this point you still managed to become neti but then I have the BRIBASIL akoina sum uzab matam da I have the akoisu gym for quite some time adum akoisu tare haidai even if professionally changja da batar ga so BRIBASIL gi sanaba masana da yeng matam da koi BRIBASIL you have a lot of potential why do you still choose to be neti when you can achieve a lot of things I surrounding the many like I surrounding the I friend circles in there. PD used to it away. They are all in hands, but they never force me. Sito do to na ka. My apam never. One is I support away, and it's more support them. Cannot tell them. I know says pam zagiba habam level, no zagiba muka. Aduni what? Like there are some among your friend group also ko si akoina so uzab matam da have the you took the road less taken haidare mi mayam na chatna da lambe na makak noi na khara chatki bai badar ado chatna kanda su have the you become the example that I have the C ki level si that for to be I have the C su akoina achieve to be ga have ge dugum bage example am kaksa mai na p ki badai tar yamna su ngai je base BRIBASIL and some uzab matam da BRIBASIL so you are also very active in social media haidare ko koi adagi tong am tongan ba khoi gi reels me am thagalak na khotna aina hozik as a media student moina media researcher moina aina hozik focusum uzab matam da khoi gi content creation is also one of the greatest market nowadays haidare ado BRIBASIL gi oina so content se amna quality level content me am khaksa du maina puthok pa su thengna je haidare ya level de khara de lei haidare ko of course aina so khoi gi handak ki khoi gi screens na kan uchara ki haidare ba se content me am especially BRIBASIL you are very active in Instagram haidare ko BRIBASIL ki career ma khak build up torok matam da in social media na haidare ko kai bhau impact toge social media je nowadays digital matam ne social media je yam big role am lawe like earning the jo egera sponsor the jo egera something nowadays I believe phangdri ko still I Instagram ja active ko je kuidri haidare ado kana ba je you mai to paisa phangi quality sponsor lai khangde ba adu I friend circle mark ta like gymwear gi clothes ki leidan gymwear gi sponsor phangba mani hum mai yaure I mean we moi widely de I salary si phange and this much and I handak mapan chamin do I Arunachal gi hanne I want to say khara le ma big muscle sponsor ne like social media do tang dang da ma thabak sung su de like oi thabak tonga ma sujara ga ju social media da tang handle to da 30 to 40,000 per month company na ma je salary pay and ma jo widely res mind to ado gandaina adagi one of the competitor like kailo machano de hangde outsider ne ko ado ma je registration gi line gi let me know the man ya manan kaina content semak tri je kolak tri ka moi ja han ai ngonda hai de ba ma je 2023 da unagi matam da
kem natte just akoi gum mane ba adu ai my account je thoyo ko yeng jalu de ba my account do kamai to janu kana man ma hairak ko yeng um ne ma sub the sponsor ha ma 15,000 per month adu phang e video dang sem ba da ha thak ninge my stake to thak pa ko like so I had a social media or sigum the active se live je hai dare nowadays online training ju yam kano taw nari na ko bit de adu just online training de mi myam how myam yaw re ba example bu di pi ro ge le ai gi dum kano ta ko de gi ana like supplement sponsor dum kano taw salary sare clothing gi and something myam scope yam like hai dare social media and content creator gi thaw yamna su nungai je ko Brazil taza matam da have the impact of social media and you're building your career I just social media de hok ngai do agi wari myam agi friend circle mark te mois main paisa fangi or sponsor fangi main campaigns main tore je ja lady le jani ko je ko na realize ro kwane ham de ju khalu de ko to honing ai de mi myam de ju ko anina cc pa I ga pakte yam so off to ga to de ga hiding haja jano hai dar of course like nowadays people are getting so toxic in social media have that I know so said advocate tokzai have that I show my am this have that technology na dia ko we are so blessed by technology have that have the different in the flick of a fingertips to have that we can travel the world have that but are our mentality ready for that have the ko gi kok man si ready or ba have the kok na di ready oi dram ne other social media ge importance khang de social media ethics kind has what to use the language to be used what to be censored ka have ko na khang da vi have ta ko have the ngaktang thora kan da have ta ngang na pa sigi su have the we need to level up ourselves in when we are handling social media have ta ko please remember that even if you are handling your social media from your bed what happen is that the rest of the world is looking at you have that don't devalue yourself have sigi advocacy is aina zodum tokzai have that toksu tokzagi ni have that ai shows mayam this because nowadays people are becoming victims of social medias nowadays have their career mangba tongan tongan me amaka khoi thing nei have tar ngaktang gi nungaram gani ngaktang gi ya khigat khini have tar yet still me amagi career me amagi punsi da mangba aldi me amaka khoi na zum thing nei have tar so like I'm sensibly used to you haizage ko have the technology the fazna used to you adu kana basum no you haizage apart from that question makha tar point ko Brazil hanaki 2025 ki oina di hai tar ko Brazil se chahi gi tum goal am set to ge am ka kadam thing na se hai tar ko handak 2025 ki ndi kari goal lai bi di matam 2025 se race like game khale okay I will 2026 to ina some compete to ge na mana nap ko le hai tar mana plan no ina ya le hai tar like earning ju tok do ya de na I specific way na job ama to go na like leng na salary lak pa ti na tam ni na aduga just abroad talak pa ju paisa changi da adugi sum earning to ge saving ka to ge aduga yeng ge yam no ngai ta jam to because koi gi resting period is also very important in bodybuilding apart from that ngasi gi akoi gi show se sponsor to bi ba hai dare ko akoi gi singjumai kongburo ta lai ri ba akoi gi ikigai akoi gi fitness keno hub se sigi se Brazil su aina han ba de Brazil sigi hogol ko matam sigi sponsorship akoi to gi ma le Brazil gi se ko ado amuk kan lak matam se sigi atmosphere sigi ikigai gi gym sigi ambience ba dare ko as a bodybuilder mo ina kari fo bi ding matam se hai bi color ga yam aesthetic ko en like ka ju ko sana da nungai bai dar of course ngasi gi sponsorship se akoina su ikigai da akoina sponsor PBO have matam da su ikigai se harau na PB ra ki plus especially akoina Brazil gi na su ikigai sin sponsor pi handing bai dar aina su ko plus akoina aina sangar matam se have this gym is also brand new at the same time gym sana mi ne dum khong gani hai tar gym se brand new ori brain gym se equipment mayam se loi na brand new ori hai tar so like payo matam da yam nungai se ba dugumba amaka oi hai tar adu Brazil asik tongan ba khoi angang mayam sing da so khoi tongan ba training mayam ka pb hai tar natural loms da angang mayam semgat na bagi dam ka training tongan mayam ka pb na ko sigi matang se da Brazil sigi show se yang kan Brazil ge contact tong ning ba mi mayam ka sule ni lening ga ni Brazil da train tong ning ba mi mayam sule ning ga ni hai tar kamai tor kan Brazil ka hani khoi na contact tor pa ya ga ni matang sa bi like Instagram and Facebook gumba le na adu dum pau hoi ro ai ju ai dum client ji ke kana ta wi je
Instagram gumdagi like social media dagi contact toga moina dum approach tora matungda paw phongnaraga ai lapa kana yam lapre sai agi area da lebu ga de mai toga ai jo PT je mai low ne Of course, Instagram do it. Like, let me tell you that magi account je, magi maming ngok tai dar BRIBASIL YANGLEM. I know like he's a very close friend of mine. We follow each other. Mamangi koi show the get even follow to na get. Sometimes I used to take advice from you also relating diet and everything, right? He's a very helpful guy, by the way. Anyways, BRIBASIL. What is happening with me? I'm going to go to the KHANGMINASHI MANIPUR. I'm going to go to the BRIBASIL Queen of Win for me. I'm going to go to the was there. BRIBASIL in Kalaiba, gym. Nowadays, everyone's going to gym. I have the class 10 lower. I can't that 11 carding. I'm going to get a gang. It becomes a part of our life. Everyone went to gym. Sigumba gym goers from the natural bodybuilders perspective, a word of advice or two, BRIBASIL. Gym je dum makoi day to day life like physical activities sem loiner layo haimne. Ado gym katang ina tanako. Like it may be swimming, walking, or like badminton, which can do yam sanari na. Pay not about gym. Gym sanari to pay. Adi akoi muscle can work since eko. Kalan mana dum makoi punchinong sangwen like koi look su dum young uhan bane bo. Yam gane ina high kana mayam na jen khambiram ne high daga jo. Ado loiner layo then adira diet chunga sanai dang haraga diet neglect to one diet chu khara dum control to biya to bi ba haidar nowadays junk food mayam je dum enjoy to haidar even gym kana to ga jo adoga junk food like sa daga ti kaino social life like sakat we am standard tang dong we boy mayam zum khan bai dar adu khan ngai ma thok ta mi khala ga jo koi like tang ignore to bi ko diet kum bi tang control to ga di we hena gym sanai do hena kana ga ni na khale gym di sanai do just junk food to hena sang na ba ka haidare ado samna ga yu thak sang na sa na ko ga ni Exactly. adu mai na to bu di ta sing na to hoi dre ado haksang de hena sok ka ni haidare sanai du matung na nutrition present provide to ga na di hena pha ga ni na hygienic haidare I'm just going to say that BRIBASIL akoina thong oizer kanda khoi mipum khuni mak to su hon jaba sungam jage hai dar BRIBASIL plus at the same time BRIBASIL chilla matam kya kai thok ngak tang dor so khoi ga win for win gi tan ja je pi was this is a golden opportunity because you know what happened before, right? This is the golden opportunity. No, thank you so much BRIBASIL. Okay, thank you. Masiga lorena khoi impact TV na pregnancy dokchariba KHANGMINASHI MANIPUR thoro matang se lotion jingai ma ngoi na singjumai kongbrota ngan thoi biriba khoi ikigai fitness hub impact TV gi makai dagi thagat perform dokchari ha batare khoi anoba chei 2025 ka lak pagal lorena ha batare hariba khoi fitness hub hariba gym se tongan tongan facilities me amakak sho khoi na bibi den leirabani tongan tongan isa gi na personal trainers low dagi hora kan da khoi group trainers low dagi hora kan tongan ba atei fitness hub sing da fang da facilities me amakak sho khoi da fangaga lady adna me punamak tu sigi information is picture at the same time impact TV gi makai dagi so ikigai fitness hub amukhana thagat sabgal lorena ngasi gi oina di miyam dagi kaina biya thang di jeri pinabirsi